Tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye ebirungi ebiduvu. Allah subhanahu wa ta'ala n'omulabirizi, n'omutonzi, n'omutambuzi owa buli bintu byona byona ebyaganibwa mu nsi omusanvu ni mu magulu omusanvu n'ebiri hagati awo. Tumutendereza n'ebitendo bye ebiduvu ebirungi ye mwene Allah subhanahu wa ta'ala byetendereza nabyo mu Qur'ani ey'ekitiibwa, era twamutendereza n'ebyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi byamutendereza nabyo. Kitumutendereza nife bye tubona ku kusinziira ku mbona yaife, wabula tulingirira butya ye mwene Allah subhanahu wa ta'ala bwe yetendereza ni butya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yamutendereza. Ekyo Allah akyenda ino era tukikole lubeerera mu bulamu bwaife akaseera ketumala nga tukaali balamu. Abaidu ba Allah subhanahu wa ta'ala omumpuliriza mukaire kano, ebigambo ebikulembeire n'amiira omutima gwange n'ejaimwe, twongere okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukutya Allah subhanahu wa ta'ala nomuli as-saada fi dunya, fafiha as-saada fi dunya wan najatu fil akhirah. Nomuli nze niwe okufuna obulamu obulungi, okufuna isanu eryeyagaza mu nsi muno, n'obanga oli mulamu nga weeyagala, kiri mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tukoba man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yena akola emirimu emirungi niyesamba ebyo Allah subhanahu wa ta'ala beyaziyiza, wa huwa mu'minu bishart, ng'omuntu oyo mwikiriza, kabe musaadha kabe mukazi, kasita abanga mwikiriza ngaidi nti Allah subhanahu wa ta'ala mulala, ngaidi yakakasa nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwidu wa Allah era mubakawe. Allah akoba nti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, omuntu oyo twidda kumutuusaako obulamu obweyagaza mu nsi muno, obulamu obw'essanu. Ekyo kiri mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era nekituwangulisa twawona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abatuwuliriza abalungi, imwe Allah subhanahu wa ta'ala basobozeisa nimwida mu lukungaana luno olw'ekitiibwa mu kifo ekikasinze kuba kirungi okweidukanya kwaife okw'olwaleero. Mwikirize ti bigambo byaka, wabula tweidukanye kudimu ku nsonga edikasinze kuba nene ino gye tuli nze niiwe, nga ditusembeza okumpi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ate kudimu ku nsonga editulaga kubimu ku bikolo ebyeddiini eno obusiraamu, nikye tweyida okweidukanyako olwaleero mu dakiika 2-3. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese. Nga ti kindi mahabbatu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ma'naha wa kayfiyatuha, okwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
n'amakulu gene amekusifu ag'okwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ole bw'akoba ati nze mwenda aba ali kutegeeza ki oba enende entuufu omuntu yayenda mu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi neri waku wa kaifiyatuha era omubaka tumwenda tutya n'abaayo ebindi ebyeyongeraku eddakuba nti alhamdulillah ayeyo n'ensonga kwe tujja okutambulira nabakobya era n'abakoba nti okwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiri mu bimu mu bintu ebyekitiibwa ebinene ino ebitusembeza okumpi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okugoberera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okusansanya enkola ye kiri kugimu ku mirimu eminene ino egitufuula abantu abali okumpi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Era omwikiriza tasobola kweyeta mwikiriza ate era tasobola kufuna buwoomi bwa bwikiriza okutoolaku ng'omuntu oyo ayenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'amugoberera memali yaba n'obuwoomi obw'obwikiriza yabanga buli Allah subhanahu wa ta'ala kyamulagira n'omubaka we kyalagira ng'omuntu oyo awulira obuwoomi obw'okuta mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyalagira. Ni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyalagira tukifunira mu kuwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kumugoberera. Ku bimu ku bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byenenda okukozesa ku nsonga eyo ng'obudulizi mu bigambo bye ye mwene nabyatukoba nze niiwe thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Ebintu bisatu omusiraamu yena atendebwa nabyo nga bimubonekaku ng'ali nabyo ebisatu bino wajada bihinna halawata al-iman kimuviira ku byamufunisa obuwoomi bw'obwikiriza obuwoomi bw'okwikirikiza mu biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebiragiro eby'omubaka we Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebisatu ebyo n'ebiri wanja kwenda mu bwa kirala kyonka okusinziira ku kye tuli kutambulirako. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Iwe okubanga olini kino okubanga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gy'oli mu mwoyo gwo mu mutima gwo by'okulembeza okubanga oyenda ino okusinga ebisigaire nga Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima gwo nigwo okasinze kwenda mu bintu byona byona. Waizaaku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bitonde nga mu bitonde byona byona Nabi gwokasinze kubanga oyenda eyo sifa singa oba nayo
ng'ebonekera mu byokola ofuna obuwoomi bw'obwikiriza. Ole bw'abanga ayenda Allah subhanahu wa ta'ala iteeka ki erinaida mu Qur'an nti Allah alikulagira kino nga Allah gw'osinga kwenda n'otalikoleraku, iteeka ki nga Allah subhanahu wa ta'ala yaliisa ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yalyogera mu bigambo bye yali tulagira nga tuyidi nti ekyo kiragiro kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga tumwenda olwendo olwiduvu olunwevu olukakafu. Mbo omuntu yalemererwa okubanga akikoleraku era yaleka kufuna buwoomi bwakyo singa omuntu oyo abanga akulembeza ebyo, tikisoboka. Ekyokuboneraku kiri kumpi ino, mwife beena abantu ng'ole katugeze ola alina mukyala we waka, musaadha mufumbo, oba omukyala alina omwami we waka, aye nga ku bombiriri balagagana omukwano ogw'obufumbo, baataawo buli muntu, ebiraga nti buli muntu ayenda mwine. Buyinza okukeera ku nkyo nga kusinziira buli muntu bw'ayenda mu mwine, wabaawo ebiragiro ebibaawo wagati waabwe, aye ng'ola ali kukikola lwakuba ayenda ino mukyala we akimulagiire, oba lwakuba omwami ayenda ino, omukyala ayenda ino ibaawe ng'omukyala akimulagiire. Era awo abandi abasinga obungi bakolerawo n'ensobi. Mukyala Yakoba ati ensobi etera okwagaanibwawo n'eriwa. Yakoba ati nze abo tibenda mu maka gange. Aye olw'okuba omwami ayenda ino mukyala we, ojja okola oti ng'ole baaliko bati tabenda mu maka ge, ng'abakubye ati mukole ki? Muveemu mujje. Lwaki? Kubanga ayenda ino mukyala we, oba kubanga omukyala ayenda ino mwami we. Ekyo nenze kukireeta omuntu abone nti hadithi ere kyeri kutukoba nti omuntu buli lwabanga asinga kwenda Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we afuna obuwoomi obw'obwikiriza mu biragiro Allah subhanahu wa ta'ala byalagira n'ebyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byalagira, tafuna munkenera. Era obuwoomi obwo tini buno obw'okulya emmere. Omuntu yali emmere yakoba ati empombe eno tino obuwoomi obwo tino obw'omubisi be, wabula obuwoomi obw'okubanga buli kyakulagirwa ni Allah okitamunkola, ng'onoonya Allah subhanahu wa ta'ala kukusiima na kukusasula kubanga ni mwene kukikulagira, ate nga bw'oba okikola onoonya ensomesa ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam munkola ey'ekintu ekyo ky'oba oli kukola, waabanga omugoberera munkola eyo. Eyo hadith bwe tugibona yatugeyireire ekikoba nti okwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyalukako kitukakata kwife abasiraamu mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda. Mu bitonde ebyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ateeka okubanga naali waigulu mu bifuba byaife. Obwikiriza bwaife titusobola tibunwera ni buba bwidufu okutoolaku nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukola ki? Tumwenda. Ti bigambo byange, bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith la yu'minu
ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Omumwimwe tasobola kuba na bwikiriza bwidduvu. Tosobola kweyeta nti oli mwikiriza, omwikirizo w'amaani okutoolaku nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gw'okaasinza okwenda mu kifuba kyo mu bitonde. Nabi mwene n'ayogera ebigambo ebyo. Okusinga bwe walyenze baba wakuzaala, maama wakuzaala, okusinga bwe walyenze omwana wo, okusinga bwe walyenze abantu bo bonabona, okusinga bwe walyenze ebyenfuna maali, ebyo titubisinza, tibiba waigulu wakwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi n'ateeka okuba waigulu waabyo, memale tuba abaikiriza abaiduvu mu bwikiriza bwe tuli nabo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith etulaga ekigambo kya sahaba w'ekitiibwa ayetebwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akoba ebigambo bino nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'amuwulira. Ya Rasulallah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa nafsi. Iwe mubaka wa Allah, iwe niwe okasinze kubanga oyendebwa gyendi ng'otweyire ku nze mwene okweyenda. Mu kigambo ekyo sahaba oyo w'ekitiibwa Umar ibn al-Khattab yabanga yeyata waigulu, enenda ye yeyenda mu ye mwene nga nekiri waigulu w'okwendani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi yamukoba ki? Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la. Nabi yamukoba nti be kito tindi bwe kirina okuba. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Ulayirira oyo awanirire emikono gyange, awanirire omwoyo gwange mu mikono gye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ulayirira Allah, iwe Umar, kyolina okukola olina kubanga nze Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omubaka wa Allah, Allah gwe yasindikanga kyakusaasira eri ebitonde byonna byonna, Allah gwe yatumanga neitaala eryakaayakana eritumulisiza mu bye tukola byonna byonna, tulingirira Nabi yakola atya okutoola ku nganze ow'enkomerero mu bannabi bona bona asinga mu bitonde byonna byonna, okutoola ku nga nze wosinga kukulembeza mu kifuba kyo okusinga iwe mwene bwe weeyenda. Faqala lahu Umar, Umar yeyira mu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamukoba nti fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ulayirira Allah subhanahu wa ta'ala
iwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpegano niwe gwenkasinze kwenda mu bitonde Allah be yatonda okusingaku nibwe neyenda nze mwene yayira ku kiragiro kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiki nabi kye yamukoba فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ساwa dino obwikiriza bukoze eki bwidwire ayenga bwidula naki naiwe nze ubanga mu bitonde byona byona tusinga kwenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwo budulizi bwona butulaga nti okwenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati nsonga ya kusagiramu wabula nsonga buli muntu gyateekwa okubanga ategeera lubeerera nti emuka kataku alina okugituukiriza ate nga mu kugituukiriza okwo anoonyamu Allah subhanahu wa ta'ala kumusiima azira kindi kyanoonyamu tayenda bamubone tayenda imaamu wamubone nti nze nenda ino Allah nti nze nenda ino Allah oba nenda ino omubaka wa Allah wabula ng'onoonyamu Allah akola ki okusiima awo ojja kufunamu amakulu ag'okwenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agalira era tumwenda tujja bw'ojja mu suratu Ali Imran aya ya 30 etuwa ansa ku nsonga edo Allah subhanahu wa ta'ala atukoba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ayeyo kubavunuzi ba tafsiri batukobera kudimu ku nsonga edavira ku aya yokola ki okuyika eriyo abakoba nti aya eyo meike waliwo group mu bantu ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakoba nti bana ife twenda mukama waife Allah subhanahu wa ta'ala tumwenda ino bayogera ekigambo ekyo fa anzala hadhihi al-aya aya yo yaika ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah alagira omubakawe akoba abantu abo qul ayyuha rasul bakobe abo abali kwogera ekigambo ekyo nti twenda Allah bakobe nti babanga benda Allah subhanahu wa ta'ala olwenda olw'amazima okusinziira bwe bali kwogera nibagera bakobe balagire bakugoberere iwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakobe bakugoberere bagoberere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byali kubalagira mu byali kubakoba byali kubalagira okuleka shiriki ali kubaziza shiriki ali kubakoba bayikirikize mu Allah ali kubakoba bayikirize olunaku olw'enkomerero nga luliyo bakobe bakugoberere mu ebyo bwe babanga kye bali kwogera nti benda Allah bali kukikakasa yuhibbukumullah kida kubaleetera Allah okubenda abantu abo ekyo kyatulaga nti iwe bw'oyenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikuteerawo omukwano wagati wo nani
ni Allah yakwenda. Allah okukuta mu bantu bayenda kibi. Kyaleka kukoma kwekyo kyonka, wa yaghfir lakum dhunubakum, era Allah subhanahu wa ta'ala aida kubasoniwa ebyonoono byammwe, kubanga oyo Allah subhanahu wa ta'ala yetenda nti musoniwi era musaasizi. Aya eyo bw'ogiringirira, Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo ekipimo, mizani. Allah kwapimira abantu abamwenda. Allah abapimira kuki? Allah apimira kuki abantu abamwenda? Ittiba'u rasul sallallahu alayhi wasallam wal iqtida'u bihadiyihi wal istinanu bisunnatihi wa taqdimu amrihi ala man siwahu min al-khalq. Ekipimo Allah kwapimira abantu abamwenda, mizani eyo neeno. Ittiba'u rasul, kugobererani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kumwenda. Tosobola kugoberera gwotakola ki? Gwotenda. Nakubanga twemulisiza, nakubanga twegema ku bulungamu bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga bwe yakolanga, nga bwe tukola. Okusaala tusaala nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yakola ki? Bwe yasaala. Sallu kama raaitumuni usalli. Okukola hijja, enkola ya hijja tukolanga Nabi bwe yakola ki? Bwe yakola. Empa ya zaka tujiwanga Nabi bwe yasomesa. Tulingirira Nabi yakola ki? Bwe yali awa zaka yagiwa atya? Mumbuzi yalagira tutolemu imeka, munte yalagira tubumala kuweza imeka mwe twatolamu, ni mubindi ebisigairo okusiiba. Bwe baswala ya mufu, obulungamu bwa Nabi buliga kucho bwe tulingirira. Ekyo nekitoola y'amakulu ag'okwenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Neyo mizani etulaga nti awo twendani Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubanga tweyisa neneeyisade enkola y'omubaka. Kati ataawo n'awali kalumanywera sunna d'omubaka omwenda mwenda munkola da Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam diriwo edikuboneka ku nti omwenda kuba waliwo ediboneka ku bantu. Olinado ekyo kibuuzo kikyo, n'okubanga tukulembeza ebiragiro bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku biragiro ebisigaire mu bitonde. Ekyo ekipimo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuteera okukusinziira ku aya eyo. Enenda yetwenda mu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abampuliriza n'abatubona, eteekwa okubanga tumwenda nga tumwendera ku mateeka, togoba bugobe kumwenda. Enende yeteekwa okubanga egemagana n'amateeka agaki? Ag'obusiraamu, nga Qur'ani bwekoba, nga hadithi de bwedikoba, nga iwe omukwano gw'omulaga guli ku mbeera eyo. Amakulu tulina okubanga bwe twenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, enenda yetumwendamu nga twewala mu kumwenda okubuuka ekikomo, twewala al-ghuluw fi mahabbati rasul,
twewala al-itra fi mahabbati rasul. Waliwo abantu abawaana nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga balaga nti bamwende ino babitanawo. Ekyo obusiraamu tibikola ki? Tibukiikiriza. Bamuwasafa, bamutenda n'ebitendo ebitali bibye, bamutenda n'ebitendo kabiri ebya Allah subhanahu wa ta'ala eyenenda nfu. Bwe baya abagikozesa bagyewale bende nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'obusiraamu bwe bukola ki? Bwe bukoba ng'amateeka bwe gatulambikira. Ekyo ye mwene nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulobera okumwenda enende eyo. Mu bigambo bye yatukoba nti la tuturuni kama aturati nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdillahi wa rasuluhu. Bana mutansutanga nimumbisaawo nimunta kulevo etali eyange. Ekyo ye mwene nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakirobera era yatuga n'ekyokuboneraku nti nga abanasara kye baakola kwani ku mutabani wa Maryamu ayetebwa Isa alayhi salam. Wasafuhu bisifati llahi subhanahu wa ta'ala. Bamutenda bamuwaana n'ebitendo ebyani ebya Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'aluhu aliha, bamufuulani? Bamufuula Katonda, bamufuula mutabani wa Allah, mwana wa Allah. Eyenkola nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagirobera abantu aba ummaye beimwe beife era yatukoba butya bwe tube tumwete kuba nti faqulu Abdullahi, mukobe nga nti nze ndi mwidwani wa Allah era ndi mubaka we. Ezira kitiibwa mu bitiibwa kiri waigulu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Engeri gye yasukulumyamu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namufuula mubaka we ate ow'enkomerero mu bannabbi. Ekitiibwa kyawe igulu ekyo. So abantu abandi be bamutaaku ebyo tibibye, ekikye kimumala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyo bwe tulina okubanga tukola ki? Tutambula. Ate tulina okubanga tutamunkola nabi byali kola ki? Byali kutulagira, byali tukoba. Okwenda nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'okumugondera n'okutamunkola enneeyisaade kiri walala n'okugonderani Allah subhanahu wa ta'ala. Tobyawula. Allah atukoba atya mu suratun Nisa, man yuti'i ar-rasul wa man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Agondera nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'omwenda n'otamunkola byalagira direct oba ogondeirani Allah subhanahu wa ta'ala. Twende nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bino tumugoberere nga okaali kukola mulimo gwona sooka olingirire nabbi yagukola atya, ogukole nga nabbi bwe yakola ki? Yalagira. Twende nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be yayenda
enkola ye. Nabbi alina ebintu bye yayenda tubyende bituboneke tubikole. Kullu hadhihi, ebyo byona byongera okutuwa amakulu ag'okwenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusinziira ku bwire bwe buli n'ekiseera, bidda kufunzafunza ebigambo byaife nga tukoba okwenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrun wajibun alaina, nsonga etukakata ku gye tuli. Ate nga mu kumwenda tulina okubanga ebitola y'amakulu g'ekyo, kugoberera na kwenda na kutamu nkola biragiro bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kubanga twenda ino buli kye yayenda. Awo twidda kuba abantu abenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutalowooza n'olunaku waire n'olulala nti ejjana tuyinza okujinjira. Kitusobola kujinjira okutoolaku nga tugobereire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitusobola kutuuka ku buwanguzi obukasinze kuba bunene okutoolaku nga tubutuukaku na kwenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yasindika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutoolaku nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Kyova obona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kabi yakekekesa abantu b'omulembe gwe, ate buli kalungi yakendezesa abantu ab'omulembe gwe, yabalaga obulungi obukalimu. Ekyo kiba kiraga nti titusobola kutuuka mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'abawanguzi okutoolaku nga tugobereire twayenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe baayo ekibuuzo